محمد صدیق برادر مرا بفهمو که اینمی چیز برای چی هم قطیچه برای دونمی چی های بابای لنگری من خیالم که کل های در درونش نه این مقصد که شوخ آهوش میگم بابای لنگری خب میره میاتش میخرول به هول اینجا میگن شنیدن کی بود نمیدونم میره یک پارش میخری 3 روزیگه مقصد که مردونگی میخیزه استایگ میشینه خب این برای بقوت کردن مردونگی همچنین برای پروستاتیت تقویت کردن ای نه تنها مقصد که چی میکنه وزن میکنه همچنین بگیم که پروستاتیت تقویت میکنه انا بعد با خوبیش در چه بابای لنگری کسل قند داری دل داری داولین داری ضرر نمیکنه مقصد هست این دیگه دارو برای مقصد آدمای کسل قند داولین دل دارن او ضرر میکنه ای چه ضرر نمیکنه دارو شنویدین ها انا اینا ایش برای چیه ایش این بابای لنگری مقصد که کریم فرنکی استحصال هندوستانه شخصایی که همسراش رضا کردن نمیتونن یا که بگیم که همسرایی که راضی نمیشن ای مردوشو این همین چیزا میگیرن گلوفکای مردونگی ده میشکن تا 45 минут وقتی هم خوبشن دراز میکنه همون کیفیتی که باید تیار بکنی همون کیفیت هست یکی تیار نمیکنی همون کیفیت رفتن میگیره اما значит برادرای عزیز دیدن ایشان خوبه نیکی خوبترش کی به دسته برای که هم مقصد که این وحشه در یک گون چی دستید نداره تنها دمی چی دستید میکنه مقصد که راست همه گلوفکای مردونگی خودش زیاده از 4000 اکوی چیزی نیست داره در ترکیبش لیدکین داره همون را کرخ میکنه این مقصد که با 18 گیاه روغن های گیاهی تیار شدگی یگان ضرر نداره بهترین با چی داری با چی چیزای خوب داری همین مسئله و یا دیگر مسئله شموشه برای همین ریشه چی میگوی خودت اینا همین داخل چی توصیه میکنی مقصد بابای لنگری اینه برای خانزی لغمه خوش هست بسیار خوب مقصد که مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر چی ریش باشه چی موی سر باشه اگر اولش خدا بله همو بگیم که اونا یک چی دارن مطل دارن میگن اخلاص و خلاص همین چیزی که اخلاص کردی خلاص مقصد ریش میبره موی سر میبره این کورس داره کورس لیچین داره ایرا با مساج کنکش استفاده میبری بعد مخصوص ویتامینو داره حتما ایرا با ویتامینو مساج کنکش استفاده میبری کورسش 6 ماه بابای لنگری توصیه نمیتیمش کرده 6 ماه بچه خاطر به خاطری که در 3 ماه مردم رزولت خوب میبینن اگر کمی کرد بعد 3 ماه گشت دوام تا مقصد اینه میخوادش یک کورسش نه 6 تا ما اگر مردم توصیه نمیتیم کلینتوی ما را شفا فرما را اگر که پرسی هیچ محل ما 6 نمی چیزا نمیفروشیم اینا فردا بچه خاطر به خاطری که 3 چه استفاده بر والله قسم رزولت خوب میده به یگون دروغه این آواز امیز کسای ما را که نگاه کنی همین چیزا ما سیته فروختگیم بچه خاطر به خاطری که مقصد لیشنی سون تراتی نکنه اینا با مساج کنک ویتامینش همین کمپلکس من رسیدم یک بار گرفتم مقصد یک بار گرفتم همین یک دو بار شکیدم اینجا سیخ میکرد دسته دیگه باید ایره آزاد مساج مقصدی داره سوزنای دراز داره سوزنای جولی سوزناش باید نوشتگی باشه اینه 0.5 سوزن داره وای هست 1 میلیمترش 1 نیمش ایره چقدر آزاد میبری همین نروی که در پوست هستن همواره آرام میکنه اگر مشکلی مقصد که در نروی باشه این خیلی ارده میکنه بعد همچنین اگر که مشکلی بگیم که در چی باشه درون که باشه این همون پوست ملایی میکنه وقت دورک میشه که درون دمیدره نرمال رزولت میده سلامت باشه با چی چیزو داره با چی هم مقصد اینه برای فربشتن بسیاری تنقیصی میکشن برای فربشتن چند نمودش هست ایسامیوان سرکایگی ژنشن ردگینس گینسوان همین را چیکار کردن در کورکیش تو بگ وست نفویا مقصد که هست اگه جا روحش بعضیو معدهش مایده وقتی سر میکنه یک بار دو تا استفاده میبره مثال یادی بریم نمیسازه برای عزیز همین مسئله را خوب گوش کنین که کدومید که همین سوها میخواین که خراب نشه میشوه که ما یک چیز اینترسانت نمیکرده بعدا گفتم که اکا همین چیز میفروده بعد نسبت اهمیت دادیم که دستیتون همین خلاص بچه خاطر به خاطری که اولش که ممکن همون آدم ارگانیزمش یک مشکلی داشته باشه حالتهای دیگه میشه اکا لنگری که همین چیزا استفاده میبره یک بار دو دونش سر میکنه معده زور میاد معده مایده ایرا به همون خاطر عین استفاده بردن در کار اول یتا سر میکنی بعد دتا با برای تمام شدنش یک تا بخری ها همین خیلی مقصد که با بچه‌ها زنگ بزنن بچه‌ها ان شاء الله پراتر معلومات میتن یکم قطره استفاده میبری 13 روز یا دونه استفاده میبری بعد از 13 روز با یا دونه سر یا دونه بیگا استفاده میبری
بعد уже дим пачкаша ки буд кай да сеюм пачкаш як рӯз пас уже истифодаш мебарӣ. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки ин чиз шуморо иштиё додай, меъдатуа калон кардай. Як бора басш мекунӣ, гум меша иштиё. Оста бас кардан дар кор. Бародари азиз, шунавидена, мақсад ҳамин чиза заинтересовани бошем ки 2 та як бора нахӯрем, 3 та як бора нахӯрем. Баъзе ҷода ма аҳамият метам, мегӯям ки ман лиш нахӯрдам, як ҷо гирифта будам, пеш будам да. Мегӯм саҳар бихӯр, абед бихӯр, бегаҳ бихӯр. Хеле мегуфтам да. Як чапқа пеш будик, ҳамин чизо наоброма будам. Дард мекард, калтам дард мекардак. Нафаҳмид. Баъд я таркш кардам, росида дига гуфтам. Баъд эҳтиёт кунай, падёкаш иштиёро созуӣ намекунад. Ин мера диди, ин мехудаш уже маънои мурад дора. Неми хата ки дар гирд чай, ҳамин ки набоша падёка бошад. Ин хата диди ака. Ин да падёка неми хат нестак. Ин неми хат неста падёка. Хатош неста. Неста ин падёка. Бо бисёр чиё дора, яка нишонаҳои падёкаро нишон додам. Коробкаш рангаш дига тарай. Мақсад ҳам чизам эҳтиёт кунам. Шунавидена, мақсад ҳастак качествениш, ҳаст некачествениш. Мақсад ки аз ҳами меъёр зиёд истифодаш бара албатта. Хаяки баҷонро залал метавонад, конечно. Мо чӣ чизои хуб дорем? Бисёр чизои хуб дорем. Бобои лангари основной кори мо чизои гиёҳие. Масалан, ин рӯғани хилба. И барои чи ай? Рӯғани хилба мақсад ки як ҳадис ҳаст, ҳадиси заиф ай. Ба он хотир ман намегӯям ҳадиса. Хулоса ҳамин гиёҳ аз рӯи таҷрибаи мо, мутахассисои шифофармо ҳамин чиза таҷриба кардаган, шахсан худам истифода бурдагим, оилам истифода бурдаган. Барои хунуки рӯда, гурда, меъда, пешобдон, простатит, основной санг намака тоза мекунад. Ҳамин хел шуда аввалаш худо иншоалло ки фоидаи хуб дорад. И фақат барои занҳо ё ки барои мардҳо? Иёли мақсад ки историяш дуроз ай. И таърихи ҳазорсолаҳо дора ки дар чи фиръавна вақте ҳамун чиша мекунад, дар ҳамун гробницаи ҳамон ҳамин чиз меёбанд. Ира дар бигем ҳамин давлатҳои араб ҳамчун чойи камуд истифода мебаранд. Боз аз равғаниш да тавсия метавонам ки ҳамира чойша истифода баред. Капек мешина чойш. Нози чойшам нишонтон метавонам. ин ҳамин тухми ҳамин хилба хичай. Ин сиёдуна ай. ҳамин хилбара чой мекунанд, мехӯранд, маззаи талхӣ дорад, как чойи кабуд истифодаш мебаранд. Аз сиёдунаша тозаша дорем? Ина сиёдуна равғанша. Равғанша ина мақсад ҳамин фирма Исарко модароӣ мекунад аз Египт. Насиб карда боша ҳамин наздикиё қатъи пресс накард. Не ки мегӯянд ҳамин тоза, ҳамин ҷои ҳамин ози номша гирифти Исарко. Мақсад ки тамоми намуд Египт ай. Тамоми намуди рӯғанои амуро муози агар нагаҳ кунӣ ба ғарзаи Исарко, неми чӣ намуд рӯғани ҳаст яка лангари ба ғарзаи Исарко ягон кас гамон намеёрад. Ин рӯғани дунаи ангур аст, рӯғани пудина аст, танҳо Исарко ай ҳамаш. Ана насиб карда боша ҳамин наздикиё қатъи меёрем, намиҷа мемонем ҳамун чиза пресс кунака мардум хачу бинавад, бечун ки чӣ хел пресс мекунанд мегиранаш. Не ки барои хилба тавсиятум метавонам хубтару беҳтараш чойша бихӯрем. Чойш капекай дар лубои ҷо ҳамин чиза шумо меоӣ истифодаш бурда метавонед. Саломат бошӣ бародари азиз. Ягон чиз ҳаст гуфтанӣ дорӣ? Гуфтани мо ҳамин қай тамом. Инҳо сабаб, худо шифо. Шифофармо ҳамрози шумо. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.